دما خوش ببینرین هیجا ایرو چاری تله 2023 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه میجاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاری کنه دما خوش ببینرین هیجا رژیم دسالت آل ترکیه دنوا تنگاوی دیش بو کمه که دن تمنی خود دریج بکه لحمور اوری بازان دیگره اسد قاتل نها جاری کدن بویه برای اسد پولیتیکین خود او قاسی بلزد زورکو ایدی حوالبندین وانجی به شوپاندنا ویره ناگهجن امریکا لسر داخوازین اردوغان یاد هفدیتنا به اسد را که به رنگه که سرگرتی او هشارکی رو گاد Beryako beryarê bidê divê du caran bifikirî. Ben artık bir siyasi olarak kabul etmiyorum. O devlet terörü estiren bir teröristtir. Bu kadar açık konuşuyorum. Tirkiye ber bi hilbijartina parlamento û serokkomariyê ve diçe. Bi derbasbûna demê re êdî rejima AKP MHP ya têkçûna xwe dibîne li rê û rêbazan digere. Ji bo serketina xwe misogir bike, gotinên berê û polîtîkayên bûn sedema bi sed hezarî kes bimirin ji bo wan ne girîng e. Ya girîng bikarin bo demeke din vê hunera xwe ya çetewarî li ser desthilatê bihêlin. Ji ber wê yekê di nava demên dawiyê de êdî bi eşkereyî dixwaze li gel hikûmeta Şamê hevdîtinan bike. Ey katil Esed! Lê ya diyar ew e ku welatên hevalbendên Tirkiye nikarin bi wasî şefê rejîmê Recep Tayyip Erdogan ew qasî zû polîtîkayên xwe biguhere. Ev yek dibe sedema hişyariyan. Well, as I understand it, this was a trilateral engagement involving Syria, Turkey and the Russian Federation. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê Ned Price daxuyaniyeke da çapemeniyê û got em piştgiriyê nadin welatên ku têkiliya xwe zêde kirine û di vî warî de daxwaza xwe ya ji bo vegerandina dîktatorê hov Beşar Esed nîşan didin. Hêjayê gotinê ye ku ev daxuyanî piştî wê civîna sê alî hat. Wezîrên Parastiniyê Tirkiye, Rusya û Sûriye ya li Mosko ku di dawiya meha kanûnê de civiyan piştî 11 salan ji destpêkirina şerê navxwayî li Sûriyê, Sûriye û Tirkiye cara yekem di asta wezîran de li Mosko civiyan. Pireysanî ziman ku nabe welat ji bo asayîkirina peywendiyên bi Esed re gavan bavêjin û got em bang li welatan dikin ku bi baldarî rewşa mafên mirovan ya tirsnak ya rejîma Esed divan 12 salên borî de lêkolîn bikin. Biz konuyla ilgili alakalı Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu piştî civîna sê aliya li Moskoyê duh sêşemê bi nûnerên komên xwe yên çetere civiya. Gotinên serokê Amerîkayê Biden yên derbarê Koreya Başûr der ve beriya Seulê xistiya nava metirsiyê piştî vê ji koşka spî daxuyanî hat berdevka koşka spî got ji bo parastina Koreya Başûr ji êrişên Koreya Bakur çi ji destê wan were ew ê bikin. Said yesterday, we're not discussing joint nuclear exercises. The ROK is a non-nuclear weapon state. Berdevka koşka spî Jean-Pierre di civîna çapemeniyê ya rojane de têkeldarî nakokiyên rojên dawî ya navbera rêveberiya Seol û Washingtonê de bersiva pirsên rojnamavanan da. Jean-Pierre îşaret bi daxuyaniya serokê Koreya Başûr Yoon Suk-yeol a derbarê tatbîqatên nuklerî yên hevbeşkir û got. Her du rêberan ferman dane hikûmetên xwe ku li şûna tatbîqatên mijara gotinê li ser bingeha stratejiya parastinê ya berfirehtir amadekariyên xwe zêdetir bikin. Jean-Pierre got. Amerîka bi giştî ji bo parastina Koreya Başûr ya di serdema şerekê de amade ye.
پشتی هفدیتنا خویا لکامبوچایه سروک امریکای جو بایدن و یون اکیبین خواه ارکدار کرن که برسوک بباندور و هفپار بدن گلک سناریویان. دناوان ده بکار آنینا چکن نوکلری جعالی کره باکور وشی هبو. جعالی دن و بایدن دوهل سر تطبیقات که نوکلری یا نابرا هر دو ولاتان ده برسوانا دابو روزنامه وانان و یکیجی نقاش نو بخوره آنی بون. Make this larger than just the United States, Japan and Korea. سروک کره باشور یون ده هف پیوینه که خیال گل روزنامه تشوسون ایلبا یا ولات خوده گوت. ام به امریکا ره لسر پلانسازیا هف بشا تطبیقات که نوکلری استراتژیک آخوینه. امریکا جی لسر ویه که پر ارینیه. کره باکور ده سال 2022 دیان ده لگوری سالین بری زیده در موشک آویتن. اف یک جی لنیوگراوا کره و روجلات آسیای آلوزی زیده کر. رهبریا پیونگیانگ ده ناوا سالا در باس بویده بهترین نود موشک بر روجلات و روجاوای ولات و آویتن. ده مجدارا 2022 دیان ده تنی در روشکی ده 23 موشک آویتن. پیونگیانگ ده ساعتا دسپیک یا 2023 ده جی جرباندنه که موشک که بالستیک پیک آنی. لگوری داخویانی سر ارکانیا هف بشا کره باشور جهری ماریونگ سونگه موشکه که بالستیکا منزیل کرد هاتیه آویتن. اوکراینا لدیجه هیزین روسیه دست به ایریشا چکین گران کریا ارتش اوکراینا به توپین پرلوله ایریشی ناوندین گلک هیزین روسیه گرن ده ناوا جیم بونه آرمانجا ایریشان ده ناوندین بالافرین بیمروفیان روسیه کو لی راد بنجی هبو جه سروک روسیه پوتین بو فرماندارین ولات رخنه درکد. لأوکراینا ایدی به دجوار بونا دم سالا زوستانی ره شری هیی در باسی بکار آنینا چکین گران بویا. ریوبریا کیوه آکو چکین پیویست و بباندور جوالاتین روژ آوائی گرتیه به همو هیزا خواه ایریشی لشکرین روس ین لسر خاکا ولاتکه. هزین توپافیجن اوکراینا راگهاندن کوان ایریشی دو ناوندن فرمانداریا روسیایه بینج هرمین کو پرسونل و آلاوین لشکری لینه دپویک جبل خانه و نقطه که جابدریه یا بالافرین بیمروف این روسیای کرنه. لگوری نوچه اوکراین فرمه ده داخیانیا کش آلی سر فرمانداریا گشتیا اوکراینای بخاطیا وشاندن و ها هات گوتن. دجمن ده دمین داویده 7 ایریشن موشکی و 18 ایریشن آسمانی لسر بینسازیا سیویل آباجارین کراماتورسک، هرما دونتسک، زاپوروژیا و خرسون پیک آنینه. بکار آنینا سیستم روکت آویجن پرلوده 85 ایریش پیک آنین مخدورین سیویل هنه. داخویانی دهات گوتن ارتشا روسیا جبو اپراسیون لسر هریما باخموت پیک بینن خباتین خواه زیده دکن. وزارت پاراستن یا روسیای داخویانی خواه داویه در راگهاند که مجارا لشکرین وان ین لنیزی باجار ماکیف که یه دونتسک مرنه درکت 89. اوکراینا جی ادعا دکه که نیزی 400 لشکرات نگوشتن و 300 جی بریندار بونه. هرچ قاسی حتی نهاد دانین پشتراست نهات بن پارو کرنجی لیا دیار روسیا جوه ایریشه دربکه گران خواریه. سروک روسیای ولادیمیر پوتین لسر مدیای جواکی رخنه لفرمانداران کر. ریوبریا موسکو ادعا دکه که اف انجام جبر کار آنینا تلفونی پیکاتیه. لسومالی ده ساعتین سحاری ده دوریشین خوکوشی پیکاتن ده انجامی ده هریکم بازده کس مرن تفگرا شباب یا ایریشی لخواه گرتی گود ده ایریشی ده 5 کس مرنه. مالپرا نوچان یا سومالیا نو راگهاند کو دو سیتین بما بارکری مالک کو برپرسین لشکری یم باشرو که محاسی یم پاریزگاه هیران آل ده ولایتا هریشبالی یا سومالیه لیدمان کرنه هدف. همان چافکانی دست نشان کرد که لگوری آگاهی دست پیکه ده انجام هر دو ایرشان ده هریکیم 15 کسان جیانا خواهش دزدان.
هر وها gelek kez jî birîndar bûn. Ji ber bandora teqînê ziyaneke mezin amadî jê li herêmê bû. Piştî bûyerê tevgera şebab berpirsyariya her du êrişan gir serxwe. Tevgeriya ragand ku di encama her du êrişan de pêncî endamên girêdayê hikûmetê hatine kuştin. Tevgera şebab li welat weke rêxistineke terorê tê dîtin. Di piraniya teqînên li welat de ev tevger li xwe digire. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê serhildana jin jiyan azadî di mihaxweya çaran de ye xwe pêşandêrên bi çalekiyên cur be cur nerazîbûnên xwe nîşanî desthilata Îranê didin. Her wiha xelateke din jî diyarî jinên li Îranê hate kirin. Duh di salvegera kuştina fermandarê hêzên Qudis ê Supay pasdarên Qasim Silêmanî bû. Li bajarên Rojhilatê Kurdistan û Îranê çalakvanan biriya şewitandina poster an jî xerabkirina peykerê Silêmanî nerazîbûnên xwe anîn ziman. Li bajarê Sine ciwanan biriya molotofan avahiya propagandaya İslamî şewitandin. Herwiha li bajarê Seqiz hejmareke ciwan serdana malbata xwendekar Mîlad Hebadî yê hatîbin çavkirin kirin. Piştgirîdan malbatê û daxwaza berdana hemû girtiyên siyasî kirin. Tê gotin li girtîgeha Keço ya Kerecê hunermend İlham Muderîsî yê xelkê bajarê Sine ku ji ber xwepêşandana nêzî du mehane dibin çavan de ye dest bi gireva birçîbûnê kiriye. Li bajarê Qaimê nivîskara Kurd Mujgar Kawsî piştî 104 rojên dibin çavan de bi dayîna 3 milyar tûmen kefalet bi awayekî demkî hate berdan. Ev hunermend bi xerabkariya li ser erdê tê sûcdar kirin. Lê piştî ku ev sûcdarî hate betal kirin bi awayekî demkî hate berdan. Di dema merasîma çilorojiya heft kesên li Ciwanro di xwepêşandanên hatî kuştin alozî derket. Desthilata Îranê hêzeke zêde li herêmê belav kir. Li gorî gotina şahid û çalakvanên Ciwanro, hêzên leşkerî şevan bi wesayetan di nava bajar de digerîn û li ser malên welatiyan de digerin. Heta niha bi dehan ciwan bin çavkirine. Li Îranê jî niha çalakî bi awayên cuda dewam dikin. Şeva borî, polîsên Tehranê ragihand ku fermandarên navenda Besîcê ya Supay Bazdaran Qasim Fethullayî li ber derê mala xwe ya li Tehranê hatiye kuştin. Herwiha duh li gorî dîmenekî hatî parvekirin, eşkere bû ku şopên îşkenceyê li ser Mehdî eşkizerî yê hatî berdan heye. Mehdî nêzî 20 rojan li nexweşxaneyê maye, roja yekşemê jiyana xwe çi desta bû. Li gorî daneyên komeleya çalakvanên mafên mirovan a Îranê, heta niha li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê 516 kes hatine kuştin. Herwiha 19,204 xwepêşander hatine bin çavkirin. Li aliyekî din lijneya dadwerên xelata Simone de Beauvoir bi daxuyaniyekê ragihand ku xelata azadiya jinan ya sala 2023 ji aliyê lijneyê ve ji bo bîranîna jîna emînî diyarî jinên Îranê hatiye kirin. Serokê desteya destpakê ya Iraqê ragihand ku di çarçoveya pêngava dane destpêkirin de di nava du rojên bê de 8 milyon dolar ji Amerîkayê wê were vegerandin. Her wiha destnîşan kir ku 4 milyar dînarên din jî hatine vegerandin. Serokê desteya destpakê ya Iraqê Heyder Hennûn ragihand ku di çarçoveya pêngava desteya destpakê û hikûmeta Iraqê ya ji bo vegerandina pereyên hatin dizîn ku bi diziya 100 salê tê nasîn, ew ê pereyên bo Amerîka hatine şandin jî vegerînin. Heyder Hennûn di dawama axaftina xwe de eşkere kir ku doh desteya destpakê bi hevkariya hikûmetê 4 milyar dînar pereyê din yê ku hatî dizîn vegerandine Iraqê.
ده همان دمیده لگوری داخوانی اوفیس سروک وزیر عراق محمد شیعه سودانی حتی نها 317 میلیارد و 535 میلیون و 536,525 دینار پره دزیا 100 ساله جبو عراقی هاتیه وگراندن. هجایی گوتنی که بگشتی پره کو دزیا 100 ساله ده دما کابینه بری یا مصطفی کاظمی ده پیک هاتبو 2 میلیارد و 500 میلیون دلار بو او هینا بشک مزنی وی پره ندیاره. بلیم به پارزمینا باکوری آمریکای دوم بکن لامریکا پشتی 100 سالان جاره یکمین سروک مجلس نونران ده تورا یکمین اهل بجارتنی ده دیار نبو توی جمارا پیوز ده دست کمارگران ده هبوجی لی نکارین نامزد خواه هل بجیرن ده هل بجارتنا کو کیوین مکیری نکاری اندامین پارتیا خواه گشتی رازی بکده ده تورا یکمین ده بسر نکد. لامریکا جبو دیارکرنا سروک مجلس رونشتن پیک هات. در رونشتنا 118 مینا کنگرس ده هلبجارتنا بو سروک کوه 2 سالان کار بده مشاندن پیک هات. Caraveo. Jeffries. پشتی هلبجارتنا نافبره یا 8 مجدارا 2022 دیان کومارگران سرکتنا خواه یال مجلسانونران مسوگر گربو. پارلمنترین کو جبو رونشتنا یکمینا مجلسانونران هاتن جمهو جبو هلبجارتنا سروک مجلس چون دنگ دانه. پرانیا کوماریان دنگ خودان نامزد خواه کیون مکارثی. به داینا پشتوانیا دموکراتان رژیه مکارثی به 103 دنگان بسرکت. هروها نامزد دن ای کومارگران اندی بیگز جی 10 دنگرد. جعالی دن و به 212 دنگان همو دموکراتان دنگ خودان حکیم جفرز. نه پارلمنتران جی جبو ناوین جدا دنگ دان. به ویکره پشتی 100 سالان جارا یکم سروک مجلسانونران نکاری ده تورا یکم ده وره هلبجارتن. ویکی جی دا دیار کرن که مکارثی نکاریه به تیراخوا پارلمنترین پارتیا خوا رازی بکه. لدولتین یک بوین امریکای سروک مجلسانونران جبر ویکی گرینگه که پشتی سروک دولت و جیگر سروک دریزا سیمین ده. کومار پاریز نها 222 کرسی و دموکرات جی 213 کرسی د مجلسانونران آ 435 اندامی دهنه. 28 مجدار 2022 دیان سیاست مدار دموکرات دونالد میسیاشین جانا خوش دستابو. جبو مکارثی جبو سرو کوماری وره هلبجارتن دویا بو دنگ 918 اندامان گو نیو اندامین مجلسیه بدست بخستا. لبله اف بند در باستارا کو هر وکیل جبو اندامکی دنگ بده. وکم میناک گر 6 پارلمنتر دوش دنگدانی بردن ده پارلمنتویا کو 434 پارلمنترین وی هنده جبو پرانیا دنگان پیوسته 214 دنگان قزنج بکه. To the differences between us and the left, which now unfortunately control. برتکن جناوا کومارگران دا خویا کرن کو و نامزد وان مکارثی به واژوی که زحمت را در باس ببه. پشتی نانسی پیلوسی یا 20 سالن سروکاتیا مجلس دیگه راگهاند کو او جاره که د نامزدیا خو ندینه نونر نیویورک حکیم جفرز بو لیدر نو ی دموکراتان. To nominate the most talented, hardest working member. بلد نوچامه داوود جر روشال میانماری هیا لمیانماری ریو بریا لشکری راگهاند کو به بنای 75 امین روژا سرخبونا ولاد بیتری 7000 گرتی عفو کرنه. سروک مجلس اداره ایالت میانماری جنرال مینگ اونگ راگهاند کو به بنای 75 امین روژا سرخبونا ولاد 7012 گرتی عفو کرنه. داخلینی کو جالی تلویزیون دولتی و هات داینده هات دیار کرن کو اف بریار ج سوجین کشتن تجاوز او تروری ناگران آواخوا هر وها هات دیار کرن کو جزاین هن گرتین لولاد جی 6 یک هاتیه کم کرن حتی نها نای زانین کو وید چارچوبه بریار عفوی ده گرتین سیاسی بین بردانیانا داربه کو ده یک سباتا 2021 ده به ادعای سختکاری ده هلبجارتنا 8 مجدار 2020 ده بیک هاتبو گلک رایدار او ریوبریان پارتیا دسراد به تایبتی سروکا ولاد آنگ سان سو کی گرتبون
هر وها د سال 2021 و 2022 ده جبو بيتري 59,000 گرتیان لولات بریارا عفوی هات بوداین جوان گرتیان 239 پیانی بون. بله بنرین هجام لورتیکیشن داوی بلتنا خویا جهانی و دبیجن حتی سبا جارکت نورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد بختار بن.